روش باش سلاف ایوار باش هیویدار مهم باشن دوشنه کی نو دیسم به هفرانه هرتج لگوردلی و از باور ناکم ام دنوا شردانه لباکوری کردستان جی لهر دری کردستان جی روشنه کی گرانه لیبلی امی اداره بکن ایرو میوانه ما هوا خوشناوه روزنامه‌گر لیکولینر بریان هاجی تبلی بولتنه کی مببو گلک باش بو شیروی بالکیشن و گلک جی حسکر بو نها مجرمه کرکوک ریوبری گوهری والی هاته هلبجارتن امجی بپرسن کاروشا داوی چیه وکیدن لدیر زوری روشا شر هبو شر نها هنکی سکنی بجی لی پیلان و پروژه رژیم شامه دوام دیگه دخوازن پرگال هلوشینن جدیر زوری دست بیدکن هم دولت ترکیه تهدیده هم جی روسیا هنک خودی هلوستک بالکشه لقامیش لو هفدتن پیکانی بون که بنیرن جم هوا آگاهی نو هنه یان نه کاز میوانی خواه بگرم جیب پرسم از پاشی حالی و پرسم عبدالکریم گل تو بخیر هاتی اورلو موزیک مدمه 21 متر بخیر هاتن ایرو میوانم هی مصطفی کوین بونجو هاتوسی از زوگ بکم میوانی خواه بگرم پاشی امی ویدری به صحبت بکن در داویه برنامه هیوا مرحبا تو بخیر هاتی دقیقی دنگی تبکم تماشاوانی وارا دنگم چایا دنگی تگلی کی باشه توجی گلی کی باشی ام تجی خوشتی بینن یقشقلی گلک سپاس توجی هروسا مالاتی آوا ام پس نه بتن تشناوه یو چیه اف د عارفه شرعیه جهانی دا اف چیه تسریمه کردان یعنی وقتی کو تشتی کو اموان دا بکش خودتونه وکی ملتی کرد توزانی هر کevری کو جی خو بلوه از دبیجم فایده کردان تده هیه یعنی شر سیمی جهان البت و زرار بده گله کسان ام لدجی شرن لبلی قدرامجی مهمه نها دوان گوهرین روجلات ناوین ده ام دکیجان پوزیسیونه دانه اموسا دست پی بکن هیوا والله پوزیسیون اما خویانینا اللي ام دکارن پوزیسیون اخوا بپارزن يعني بتایبتی جی لدو بشن کردستانه کل بشکی ستاتوی کی رسمی و یاسایی دستوری هیا و پرزگریکا کی زیدنینه يعني درباری ناس نامه کردان پرزگریکا کردان بخواه هیا بحث باشوری کردستانه دیکم و لروجعاوا بيقومان هنكي دلتنگي دبكو هبن دفي واردا او جي غريدايا بيقومان روشا روسيا شري اوكرانيا شري غزية لورتش دبا ام هيجي نزانن يعني او نگشتيا او روش نگشتيا استاسيونا خوي داوية بردوام دكا لگوري قناعتي من تشتكو هري زيدا گرينگا ام کردان جینوساید و بکار آنینه بپارێزن. بله هیوا دنگی تا چو؟ نه دنگم چوایه نه دنگی تا باشه نه لکرکو که افدامه که بهل بجارتن پیک هاته بو لی بله والی نه هاته بهل بجارتن ریوبری نه هاته بهل بجارتن لی دو تجی برنامه یک چیکر نه روشا داوی چیه جیانه که کسی که هاته بجارتن يعني چه فایده وی هیچ بو کردان تو هنک بحث روش داویه کرکوک کی هیوا بيقومان كركوك باجاركي تايبتا يعني بقاسيكو كرد كركوك وقت بوك باريزگهكي كردستان دمينن جي لديسان جي مروف نكاري انكار بكا لكركوك ملتين جداد جين و وڵاتên cuda mirov dikare bêje bandorê li ser Kerkûkê heye bi taybetî jî Îran û Tirkiye û Emerîka Bexda bixwe jî û di nava Bexdayê de jî hêzên cuda hene Kerkûk bi taybetî jî piştî ku rejima Saddam hat rûxandin 2003 با ئاوا یەکی غەیری ڕەسمی بەژی مرۆڤ دکارێ بێژی بەردەوام پارێزگەها کەرکووکە لە دەستێ کورداندا بوو بە تایبەتیژی یەکێتی لەور بەهێزە وەک کیتلە و وەک میلەت هێزێکی زێدە هەیە ئەو ژی ڤەدگەڕێ سەدەما
شەڕێ چەکداری سەردەما شەڕێ چەکداریداژی یەکێتی لە دەردۆرێ کەرکووکێ پڕپڕ بەهێز بوو پڕپڕ خورد بوو پەدەکە لە ورقەت هێزێوی نەبوو و نەکاری بوو پشتی وێژی وێ هێزێ تژی بکە بەوی ڕەنگی بوو و پشتی دەما داعش هات ئیدی هێزن عراقێ مەجبور مابوون کەرکووکێ ڤاڵا بکەن نەدیکارین لە کەرکووکێ ئیدی لە هەمبەری داعشێ شەڕ بکەن کەرکووک ڤاڵاکردن ji بۆی هێزên کوردان و ئەو یعنی لە 2014 و حتا 2017 کورد هێزە یەکەمین بوون لە کەرکووکێ 100% کۆنتڕۆڵە حکوومەتە مەرکەزی قەت لەسەر کەرکووکێ نەمابوو لێ مەخابن دەوێ دەمێدا دەڤان ساڵان نەدا یعنی 2014 حتا 2017 مرۆڤ دەکاری بێژی تشتێن نەخۆش ژعالیە کوردان ڤە هاتن کردن یعنی ژغێنی ململانێ و ناکۆکیە ناوبەرا پارتیان دە هەمان دەمێدا مرۆڤ دەکارێ بێژە تشتێک نەکردن و گەلژی بەتایبەتیژی گەلێ کورد بەتایبەتیژی گەلێ ئەم بێژن فەقیر و کورمانج و هەژار کو حرەکەتە کوردیدا پڕ قوربانی دابوون یعنی قوربانیە ئەنفالێ گەلک جوان کورد بوون لە دەردۆرێ کەرکووکێ وەکیدن کارمەندێن حکوومەتێ لە دەما سەدام ji بۆی و کورد بوون گەلک جوانە ji کەرکووکێ هاتبوون دەرخستن ماڵێوان دەست دینابوون سەر ji کار هاتبوون دەرخستن و دە هەمان دەمێدا دە شەڕێ داعشێدا قوربانیەکی مەزن دیسادان کەرکووک بە قاسی و باژارێکی هەری زەنگینە دەوارێ پترۆل و سامانێن بنعاردێدا لێ بە قاسی وی مرۆڤ دەکارێ بێژە خەڵکی کەرکووکێ دەڤان ساڵانەدا ji هەر پارێزگەهی زێدەتر فەقیرتر و هەژارتر بوون تشتێک ژوانڕە نەهاتکردن و دلساردیەکی مەزن چێکرد لە کەرکووکێ دە هەمان دەمێدا یعنی کورد چۆوان نەکاری بوون لە هەولێرە و لە دهۆکێ حکوومەتێکی مؤسسە دەستوری سازی چێ بکەن یعنی وەک حکوومەت هەڵسوکەوت بکەن لە کەرکووکێژی وەک ملیسێن پارتیان هەڵسوکەوتکردن ئێدی تو بخوازی نەخوازی بەڕاستی تشتێن گەلک نەخۆش هاتن هۆلێ و دەداویێداژی ئیسرارکردن و ڕێفراندۆمە 2017 لە کەرکووکێژی بێ ئەنجامداین بێگومان ئەو ڕێفراندۆم بەخۆ لە گۆری قەناعەتامە سیاسەتێکی عەقڵمەندانە نەبوو لێ لە کەرکووکێ یعنی سیاسەتێکی دینێتی بوو بڕیارێکی دینێتی بووی تر مخابن کەرکووکژی خستن ناو وێ پیلانێ و دەوێ دەمێدا مرۆڤ دەبینێن نەخۆشیێکی پڕپڕ مەزن ئەما هیوا یعنی تو نابێژی حەقی کووردا تونە ڕێفراندۆم چێ بکەن تو دەبێژی دەم و وەختەوی نەبوو ئەز وسا فام دکم نەڕاستە یعنی ji دەم و وەخت زێدەتر ji کۆنژۆکتۆرە ناودەوڵەتی زێدەتر کاکێ من مرۆڤ گەرەیەک لە گۆڕی وێ ڕێفراندۆمێک چێ بکە یعنی ڕێفراندۆم ji بۆی مەسەلەیە نەتەوی بە تایبەتیژی دەمەکیدا چێ دەبێت و حکوومەتە مەرکەزی نەکارە بە جوابێتە بدا نەکارە بە داخوازیەتە بینەجێ لێ ڕێفراندۆم دەمەکیدا چێکرد و کوردان ji 2014 حتا 2017 ji هەر کەسی زێدەتر کەرکووک خرا کردبوو یعنی دە ڕەوشێکی وسادا ڕێفراندۆم قەت تشتێکی حەقی نەبوو مەسەلەن لە کەرکووکێ بەڕاستیژی پڕکێم خەڵک دەنگی خوددان دان ڕێفراندۆمی لە هەر باژارێکی یعنی بەڕاستیژی ئەم شاهدەی وەیەکەن یعنی ئەم خۆ نەخاپینن لە هەر باژارێکی مرۆڤ نەکارێ بێژە سەدی بیستی زێدەتر بەشداری ڕێفراندۆمێکردن ئەو سەدی هەفتێ و نزانم چەند نیشاندان لێ لە کەرکووکێ هێژی باشە ئەv مژارێکی جودایە ڕۆژێکی دن مرۆڤ دەکارێ تایبەتی باسە ڕێفراندۆمێ بکە چما تو دەبێژی نەگونجاو بوو نەوەختەوی بوو یانژی نەڕاست بوو ئەم فکرێتە مەراح دکن ئەما ئیرۆ ئەم هەنێک باسە مەسەلەیەکی دن یعنی مەسئالیە سیاسی کەرکووکێ دەوڵەتە تورکیە بەریان هەڵگوتبوو ئەمێ ڕێ نەدەن و والیتیە کەرکووکێ بکە بەدەستی یەنەکێ لێ چی بوو ئەم تام ناڤەرۆکێ نزانن ڕایەدارن یەنەکێ بە دەوڵەتە تورکیە رە هەفدیتن پێکانین چی بوو ژنشکەوە هات قبولکردن و یەنەکێ لێ دەری والیتی بەدەست بخە یعنی ئەv بە ڕزا دەوڵەتە تورکی چی بوو یان بێ ڕزا دەوڵەتە تورکی چی بوو گوریتە
ئەس تەخمین دەکەم هەردوو ئالیژی هەنا یعنی دەمەکی درێژە یەکێتی کە تێناو تەنگاویەکی مەزن هەروارێکیدا تورکیاوی جەزا دکا ینی باڵە فرخانەیاوی مرۆڤ دبینی ئەمبارگویەکی مەزن لەسەرا ئەو شەریکەتێن دەردۆرێ یەکێتی هەمی زەرەرکردە هەمی ئیفلاسکردنە ji بووی و باڵە فرخانەیە سولەیمانیە گاڤاکو لەسەر ئاسمانێ تورکیا باڵەفڕ نەیەن سولەیمانی و لەسەر لە سولەیمانیەژی نەچن لەسەر ئاسمانی تورکیا نەکارن بچن ئەوروپا و ئەوروپایێ وێ دەمێ یعنی پڕانی باڵەفڕ نەکارن یعنی باڵەفڕخانە نەکاری پڕ هیوا مدگوت بەلکی دەولەتە تورکیە تەنێ باڵەفڕی خوا ناشینە ساحا هەوایی یا تەمامی تورکیە هەوایی تماما یا تورکیایە لەسەر باڵەفڕێن و لە سولەیمانیە ڕادەبن تەماما گرتیە یعنی باڵەفڕێک لە ئەوروپای وەرێ تورکیا دزانێ هەگەر بزانێ ئەو دچە سولەیمانی ڕێگەی پێ نادا لەسەر ئاسمانەی بچە سولەیمانیە و بەرەواژی وەیەکێژی لە سولەیمانیەژی باڵەفڕێک و ڕاببە نەکارە لەسەر ئاسمانی تورکیای بچە ئەوروپای وێ دەمێت و نەکاری قەت باڵەفڕان بشینی ئەوروپای و لە ئەوروپایژی باڵەفڕ شتەڕابێن حتا باڵتیک و حتا هیوا ev tu dibêjî li hevkirin eger pêk hatibe ev nabe cureyekî merû çawa bêje tavîz û ev tavîz jî xeterî bi xwe re dikare bibîne çünkü her cara ku te destê xwe da milê te ji te digire te milê xwe da bedena te pey derpêş te digire dewleta Tirkiye adetî wisa ye yani wextê ku yenekê tavîz bide dewleta Tirkiye ev nabe xeterî ji bo sibe roja wî ji bo ayînde بێگومان ئەو یەکێ لێ ئەم هێژی ناوەڕۆکا vêyekê nizanin یعنی بەڕاستیژی ئەو لە هەفکردن لە چ ئاستیدایە لە هەفکردنێکی وسا هەیە ئانژینینە ئەم وێ نزانن لێکە ئەم لە مەسەلێن دنێ بنەڕن یعنی یەکێتی بەسەرێ خۆ 5 کورسی قازانجکردن هەگەر کو پەدەکێ 2 کورسی قازانجکردنە تورکمەنان 2 کورسی قازانجکردنە ئالیێن عەرەب یەن کەرکووکێ و سوریانیژی زێدەتر نزیکی یەکێتیێنە ji پەدەکێ زێدەتر ئێوانژی 3 کورسی هەنە بارمێ زێدەترن 7 کورسینە یا ئالیێن عربانجی یعنی نەها فاکتۆرە ئیرانێژی هەیە یعنی ئیران و تورکیا ڕاستە لە هەنێک واران بە هەوڕا دەکارن کار بکەن بە هەوڕا کارژی دکەن پێویستیەوان بە هەورایە دوو وڵاتن قەت شەڕ نەکردنە بە هەوڕا ئیدی نەهاژی ناخوازن بە هەوڕا شەڕ بکەن و ئیرانژی پێویستیاوی بە تورکیای هەیە دەدەمەکیدا و شەڕی غەزە احتیمالە هەیە ئاگرێوی بچە لوبنانێ و بچە عراقێ حتا ئاگرێوی بگێژە ئیرانێ بێگومان ئیران دینەتێکی وساناکە و تورکیای ژخوا دوور بخە یعنی مەسەلەیە غەزە هەنێکی دەستی ئیرانی گرتیە لێ بە قاسی وێژی مرۆڤ نەکارێ ببێژە ئیران وە قاسی دەستێوی ڤاڵانە و بێدەسەڵاتە لە عراقێدا یعنی ئیران گەلێک چاودران وسا بەحەز دکرد یعنی ئیران ساحەیە کەرکووکێ ji تورکیای ڕاوە دکا داکو تورکیاژی ساحەیە مووسڵێ ji ئیرانی ڕاڤەکە لێ ئەو لە گۆڕ من بەرەواژی بوو ji بۆی و حتا نەهاژی یەک و دەوارێ سەربازیدا ساحەیە مووسڵێ کۆنتڕۆڵ دکا پشتی شەڕێ داعشێ دیسە ئیرانە دیسە حەشد شعبیە شیعەنە و هەنێک ئالیێن سونیژی بەعاقڵن یعنی ئەو فامکردنە و تورکیا قەت کارێکی ژوانڕە نەکاری زێدە بکە حتا ئالیێن تورکمانێ تەلعفەرێ و کەرکووکی حتا ناژی شکایەتی خۆ دەکەن یعنی لە هەفدیتنە هەری داویەک و هاکان فیدەن هات جەموان ژێڕا گوتبوون ما داعش ئەم قەڵاندن ئەم هەمی کوشتن ئەم هەمی شەوتاندن مەژە داوت ئۆغڵۆ و ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ڕ ئاریکاری خواست و 7 گولێ تۆپان ژمەڕاشاندن 7 گولێ تۆپان یعنی ژغێنیوێەوە تشتێک ژمەرا نەشاند لێ ئیرانێ قاسم سولەیمانی ژمەراشاند ئیرانێ عسکەری خۆ تەمامان پازدار و هێز و عسکەر و تانک و تۆپی خۆ ژمەراشاند باڵە فرخانەی خۆ ژمەراشاندن و گەلێک پازدارێن ئیرانێ
لە تەلعفەرێژی هاتن کوشتن داک و تەلعفەرش دەستی داعشی ڕزگارکردن یعنی تورکمەنێن تەلعفەرێ ji destê Daişê rizgarkirin. Loma gelek Türkmen jî mirov ji bîr neke hem li derdorê Muslê û hem li derdorê Kerkûkê ji Tirkiyeyê gheyîdîn û wane çûne nav Heşdî Şeعبî. Çawa beşek ji êzidiyan êdî çûne nav Heşdî Şeعبî ew jî çûne nav Heşdî Şeعبî. Loma faktora Îranê li Kerkûkê mirov gerek ji bîr neke. Tirkiye nekare bebê Îranê tiştekî li Kerkûkê bike. لە مووسێکی بێڕەنگە لە کەرکووکێ زێدەتر و ئەو هێزن و تورکیا پڕ پف دکێ و هەوا دخێ هێزێ تورکمەنان یعنی هەر جار ئەم دەبینین کورسیەک دوو کورسیان زێتر ناینن بافل تەلەبانی چی گوتیە دەرەقی کەرکووکێدە ez bînim bîra temaşevanan bafil Talebanî piştî ku parêzgeriya Kerkûkê destê Kurdan pirsê rojnamegeran bersivan piştî hilbijartinên bi heyş mehan parêzger serokê encûmena parêzgeha Kerkûkê hatin hilbijartin doh bi şev li Bexdayê li Otêla Reşîdiyê bi beşdariya neh endaman encûmen li hev civiyan pênc endamên Yekîtiya Niştimanê Kurdistan yenekî endamekî Xristiyanan sê endamên Ereb tevlî vê civînê bûn di civînê de endamê encûmenê parêzgeriya Kerkûkê yê yenekê Rêbwar Taha bû parêzgerê nû yê Kerkûkê tu dikarî behsa wî jî bikî eger tu nas bikî serokê Yekîtî Niştimanê Kurdistan yenekî Bafil Talebanî çi dibêje dibêje yeketiyê pîroz nekin yani partiya me pîroz nekin ji ber serkeftinê Kerkûkê bixwe pîroz bikin xelkê Kerkûkê pîroz bikin yeketî wê li Kerkûkê siyaseta Mam Celal bişopîne siyaseta Mam Celal tê çi manê hîwa ew jî em ji te dipirsin em ê Kerkûkê bikin mînaka behevra jiyanê mînaka behevra jiyanê gelo dişibe sîstema îro ya Rojavayê Kurdistanê ez wî jî ji te pirsim Talebanê diyar kir ku ew ê di xizmetê de be ew ê cudahiyê nexin navbera gelan di mesela xizmetê de bêriya ku em ji Kurdan re bixebitin em ê ji bo xwişk û birayên xwe yên din xizmetê bikin dibêje divê em Kerkûkê bikin mînaka behevra jiyanê mînaka dewlemendiyê mînaka aramiyê kerem بله کەکێ بەدران یانێ بەریا هەر تشتێکی سەر ڕاست بکەم ڕاستە دەستپێکی ڕێبوار تەها هات تەعینکردن هات هەڵبژاردن لێ پشتی وێ عەبدوڵڵا میر وەیس ئیرۆ یعنی عەبدوڵڵا میر جێخۆدا کاندیدێکی دنێ ئەو ژی عەبدوڵڵا میر وەیس ez navê binivîsim bişim ser ekranê Abdullah Mir عەبدوڵڵا میر وەیس عەبدوڵڵا میر وەیس ژی ئەندامەکی یەکێتیە ئەو ژی لە ئەنجومەنێن کەرکووکێ هات بۆ هەڵبژاردن لە شوونە ڕێبوار تەها یەکێتی ئیرۆ یعنی شووناوی شوونە ڕێبوار تەها گۆڕد ئیدی سەدەمچیە یەکێتی بەخۆ دەزانێت لە گۆڕی دەستورژی دکارە یعنی یەکێتی دکارە جێوی بگۆڕینێ جێوی گۆڕد وسا تشتێک چێکرد ئەv یەک داخوێنیە بافێڵ تاڵەوانی داخوێنێکی گرنگە بێگومان لێ دوارێ پراکتیکێدا ژی گەرێک ئەو ڕنگ بدێ یعنی لە کەرکووکێدا تو نەکاری سیاسەتێکی ئەتنیکی سیاسەتێکی سڕف کوردی کوردایەتی بمەشینێ یەک و ماڵا کەرکووکێ خرا دکا کوردایەتیە یعنی مەبەستێ من ji کوردایەتیە چییە سیاسەتە ئەتنیکیە سیاسەتە نەتەوپەرستیە تەسکە ji bo ku tu dizanî li Kerkûkê Kurd rast e hêjmarewan henekî zêdetir e li gorî netewêndinê lê Ereb û Tirkmen û Suryanî jî hemen hemen bi hevra dibin bi qasî Kurdan hêjmarewan tu caran mirov nekare li Kerkûkê siyasetekî sirf Kurdî bidê meşandin Mam Celal jî berê nêrînêwî bi wî rengî bûn lê mixabin li Kerkûkê de yani her du partiyan jî dewarê praktîkê de wisa Kurd etnîze kirine yani wisa bi meseleya kurdayetiyê û netewî bûna Kurdan û wisa ew kirine ji bo ku li hilbijardinan de kîjan diçe destê kîjan partiyê ew dibe ku li hinek ciyan biteqe heta li hinek ciyan zêdetir bikewe xizmetê pedekê çima ji bo ku pedeke ji her partiyekî ji pekekê jî zêdetir ji yekêtiyê jî zêdetir ji her kesî zêdetir dikare meseleya kurdayetiyê bikarbîne yani bibêje ê ku biçe Bexdayê xaîn e
ئێک و دژی بەغدایە بێ ئەو کوردێکی ڕاستەقینەیە بەرێژی وسا کرد و گەلە کەسژی ژخوا غەیی داندن وسا کرد یعنی چۆوە میناکەکی وسا بێژم لە گۆڕی باکووری کوردستانی کو ڕاست بێت چۆوە ئەردۆغان کەیفاوی پێ دەبێژە ئێک و بە ئەم بێژن بە سووریایێڕا هەفدیتنان چێ بکە خائینە بەرێ دگۆ قەلشدار ئۆغڵو هەگەر و بچە بەحسە ئەسەد بکە خائین ئۆغڵو خائینە لێ پشتڕ ئەو بەخۆ دەچێ چوالێکی دخێ سەرسەرێ جەها پێ و قەلشدار ئۆغڵو بەریا هەر کەسی دچە دخوازە خۆباوێژە حەمێزە دەوڵەتە سووریایی و بەشار ئەسەد پەدەکەژی تشتێکی وسا کرد بەرێ و گەلک جارناژی دکارە کار بکە ji بۆی چ ji بۆی ku millet wisa hestî fêrkirina bi hestiyarî fêrkirina wekî ku bêjî yani hestên netewî xelkê tev didin ji bo propagandayê menfaatê milletê jî ڕاستە ئەو تشتێکی پڕ مەترسیدارە و گەلک جارناژی ناکەوە خزمەتێ دۆزا نەتەویە کورد yani vî servî meselê ez bi te re me hîwa çünkü Kerkûk bajarekî milletan e yani doh jî me behs kir hin kesên ku xewekên netewperestên Kurd pê nasê dikin elbet dem bi dem êrişî dikin ama ez bawer nakim neteweperwer bin jî ji ber ku eger merov rasyonel be rastiyê bifikire û merov dibîne ku Kerkûk li Kerkûkê pir milletên cuda hene Türkmen hene Arab hene belkî milletê din jî hene yani merov nikare sedî sed bibêje filan bajêr yê filan milletî ye bajêr tu caran nabin aydê milletan bajêr aydên kesên li wê derê kî dijî aydê wê derê ye rêvebirî divê nava wan de hevbeş be û herkes ji hev dire xizmetê bike yani ev welat jî wisa ye mesela dewleta Tirkiye eger çawa ku em behs dikin wisa rêve biçiya îro pir bi rehetî dikare û biba dewleta Kurdan jî ji ber ku dibêje em tenê dewleta mesela normal di qanûnê de hîwa çi din vê nisîne her kesê ku ji aliyê kimlik ve hemwalatiyê ve girêdayê Tirkiye be Türkiye dewleta wî ye ne mesela tu aslê xwedkarî Kurd bî Arab bî Ermenî bî yan jî Tirk bî tu wextê ku tu nasnama te aydê Tirkiye be Türkiye welatê te ye dewleta te ye herkes wek hebe vaya qanûnî wisa ye lê belê di rastiyê de çi ye di rastiyê de hîwa problema me esasî ev e tu Kurdî diçî askeriyê baca xwe vergiya xwe didî hemî wezîfeyên xwe ên netewî pêk tînî ama azeriyekî ne hemwalatiyê Tirkiye di ser te re ye ama Türkmenekî ne hemwalatiyê Tirkiye di ser te re ye yan jî hemwalatiyekî Qibrîsê yani kesî ku bi aslê xwe Tirk derveyî Tirkiye eleqa wan bi hemwalatîbûna Tirkiye tune di ser te re digire mafê wan jî di ser te re digire ev çi ye ev bêqanûnî û bêhurmetî ye îja wextê em rabin aynî siyasetî li Kerkûkê yan jî li Rojavayê Kurdistanê pêk bînin ev siyaseta ku em rexne dikin ya dewleta Tirkiye wê demê em dişibin dewleta Tirkiye ya rast em dişibin dewleta Tirkiye û ya dinê jî li Iraqê ev yek nabe ji bo ku li Iraqê nasnameya tê Kurdî nayê înkar kirin nehatû biçî li Bexdayê di holûzorneya Kurdî lê bidirê stranekî Hesan Zîrekê an jî Mihemed Arif Cizrawî lê bixe an jî kesek stranekî Kurdî bibêje Arab tên bi egalê xwe pê re direqsin çepikan jê ra lê dixin wî maç dikin avê jê ra tînin yani tiştekî wisa nîne loma gelek carna hevalên me xelkê Bakur li Tirkiye û li İstanbulê çawa ye tê dixwazin li Iraqê jî bi wî rengî siyasetê bikin an jî li siyasetê binerin ew tiştekî pir xelet e ew di wê derê de da rastî nîne li Rojava de jî wisa nîne bi vê wesilê ez bînim bîra te û bîra temaşevanan doh dîsa 15-20 polîsên dewleta Tirkiye li Stenbolê avêtine ser dawetekî Kurdan ka strahên Kurdî tê gotin nayê gotin ka dîlana Kurdî de slogan tê gotin nayê gotin xwediyê dawetê mêvanê dawetê belkî jî bûkê jî bi xwe re digre dibe ev rastiya dewleta Tirkiye ye ya bifikirin yani merov hemwalatiyê dewleta xwe ye qaşo dewleta Tirkiye dewleta me ye em wisa qanûnen wisa ye em nikarin bizewcin yani ew mêrê ku keçik pêra dizewicê wî mêrê wê şevê
دگرێت دەبێت داوێژە حەبسێ کێچکێ دەبێت داوێژە حەبسێ بووکێ دەبێ زاوێ دەبێ خودیە داواتێ دەبێ ئەو قەسەم میوان هاتنە ji دوور یان بفکرە ڕەوشە ڕاستە لێ دیسانژی یعنی لە تورکیا زمانی کوردی ڕسمی نینە لە عراقی زمانی کوردی ڕسمیە یعنی من جارێک دنێژی ئەس باوەڕم لە بەرنامەیە وەبوو من بەحث کرد هەڤاڵەکی من هەبوو جارێکی لە ئەندام پەرلەمانە سەرکەوت شەمسەددین سەرکەوت لە پەرلەمانێدا پەرلەمانە عراقی ئاخەفتن کرد و ئاخەفتنی خۆ نیوی تەواو کرد 5 دقەیەی مابوون گۆتە سەرۆکێ پەرلەمانێ بە دەستوراوە ئەس دەخوازم نیوی وەختێ خۆ بە کوردی بە ئاخفم ji بۆی گوهەنێک مەساژێ مش بۆی خەڵکێ سلەیمانیە هەنا سەرۆکێ پەرلەمانێ یا عەرەب یا سونی ژێ عاجز بوو گوت تو چما دەستورێ دەخوازی ji بۆی زمانê خۆ تو گەرەک دەستورێ نەخوازی تو باخفە بە کوردی داخفێ بە چ زمانی داخفێ باخفە لێ بە کوردی حەقێتەی دەستوریە لەوێ دەستورێ لە گۆری دەستور تو دکاری لە پەرلەمانێ بە کوردیژی باخفە هەر کەسێک مەجبورە شتە فام بکە ئێک و فام ناکە ئەو پرزگرێکاویە دکارێ ئەوێ بکە میکرۆفۆنا خۆوەکە و تەرجمانتی هەیە تەرجمانتی ئێژێرا دەکەن یعنی کورد بەکارتینن بەکار ناین چ قاسی بەکاردێن حەوجەژی نابین بەکاربین ji بۆی کو باس یعنی زەخت لەسەر تەنەبە لەسەر ناسنامەیەتە تو حەوجە ناکە تو بێژی ئەس کوردم عەرەبم نزانم چمەژی نەوسا لێ لە تورکیا مرۆڤ خۆ مەجبور دەبینین ها ئەژی بچم ئەستەمبۆڵێ ji min پرز بکەن توکی ئەس نابێژم عراقیمە ئەزێ بێژم ئەس کوردم لێ وەڵڵاهی ئەس بچم بەغدایە ji min ڕابێژن کا توکی ئەزێ بێژم ئەس عراقیمە یعنی ji بۆی ku ez zextekî serxwe nabînim ser nasnameya xwe ez wî dibêjim gelek carinan hevalê me yî bakur bi wî rengî li Iraqê dinirin ev xeletiyekî mezin e û ev gelek carinan dikewe xizmetê siyaseta netewperstiya tesik ev siyaseta netewperstiya tesik hindek partiya Kurdan mixabin hinek carina ji bo berjewendiyê xwe bekartînin lê wê nabêjin gava ku ew sedî sed li Kirkûkê desthilatdar bûn çi qasî talanî kirin çi qasî dukanê Kurdan şelandin çi qasî însan revandin kuştin çi qasî rojnamevanên Kurdan mîna soranî Mame Hema digo heqê Kurdan ne ew partiyekî Kurdan bê bi navê Kurdan talaniyê bike tecawuzê bike milk û malê hikûmetê ji xwe re bibe soranî Mame Hema li nava Kirkûkê li hemêza diya xwe de kuştin yani û her kes jî dizanî ku Kurdan kuşt ew jî bexwe Kurd bû yani ev yek gerek mirov fam bike loma ew daxiyaniya bafêl Talebanî dayê de warê tîyorî de tiştekî sedî sed rast yani ew jî siyaseta Mam Celal e siyaseta Mam Celal lê hêvîdarim yekêtî de warê praktîkê de jî ev yek pêk bîne yani kitleya xwe cemawerê xwe fêr bike keko li Kirkûkê siyasetekî etnîkî çênabe li Kirkûkê yani li nava mehelleyekî de 20 millet heye 10 millet hene yani mirov hîwa tu dikarî bêjî hinek dişibe sîstema Rojavayê Kurdistanê li wê derê jî bi vî şiklê eger divê wisa be gerek wisa be yani gerek wisa be û wisa jî bû di dema şerê Daişê de kelekê Erebekî û Kurdekî bi hev re diketin erdê şerê Daişê dikirin Daeş gava hin hevalê me dibêjin hîwa eger li Rojavayê Kurdistanê ji pêş ve yani destpêkê wextê Daeş êriş kir eger tenê siyaseta netewperwerî a Kurd bi hata meşandin tenê Kurd ha Kurd dibê niha dor li me hatibû girtin em hatibû xeniqandin jî ev pergala îro jî çê nedibû rast e tenê dêrek destê me de dima ji bo ku li Qamişlî jî ew jî nedima ew jî êriş kirine xilas kirine yani ez çûma Qamişlî kako ez li Qamişlî geriyama ew ez çûma malan jî meselen li Qamişlî binere Ereb Kurdî dizane Erebî jî ji xwe dizane Kurd Erebî dizanin Kurdî jî dizanin Türkmenê Qamişlî û Suryanî Kurdî dizanin û Erebî jî dizanin yani wisa bi hev re jiyankirin û tevlî heviyek heye tu çawa dikarî li Qamişlî sîstemekî tenê Kurdî bimişîne yani tiştekî wisa mumkin nîne li tarîxa Kurdistanê de ez loma jî dibêjim li Rojava şoriş çêbûye yani Rojava destkeftiyê wî hemî bi aliyekî tenê ew bi tenê xwe bi serê xwe şorişeke ku tu Erebekî û Türkmenekî û Êzîdiyekî û Suryaniyekî û Ermeniyekî û Kurdekî bînî li meclîsê dînî
بێگومان ڕخنێمە هەنە داهنێک واراندا لە ڕۆژ ئاوادا ینی ئەم ژمژارەی دوور نەکەون لە ڕۆژ ئاوادا هەنە کەماسیژی هەنە مەسەلەن هەنێک جارنا بەناوێ کادرۆ لە شمێ ئینسانێک و نایەن هەڵبژاردن دەسەڵاتداریەوانەیە ئەس هێویدارم خۆسەری ئەڤیەکێ بەرچاوان دەرباز بکە لە کەرکووکێژی ئەڤیەک لە ناوا پارتیên کورداندایە ئەو تشتێکی پڕ خەتەرە لە کەرکووکێ کەسێن کو هاتنە هەڵبژاردن عەرەب دەبن تورکمان دەبن کورد دەبن کیژان دەبە ئەو دەسەڵاتدار بن گەرەک یعنی یەکێتی ڕاستە پارتیا یەکەمین بووە گەرەک نەشە سبێوشون بە کادرێکی خوا بکێ دەولەتە کوور و دەولەتە پشت پەردەی ئەو تشتێکی پڕ خەلەتە گەرەک کورد نە لە ڕۆژ ئاوا نە لە کەرکووکێ نەکە Ez bi te re me sedî sed bi te re me divê bernameyê de jî me pir jara rexne kiriye. Li Rojavayê Kurdistanê jî li Başûrê Kurdistanê jî em rêveberiyek ku îşkence li însana bike naxwazin. Sûçê mirovahiyê ye. Sîstema ku însanan birevîne zextê li wan bike em naxwazin. Sîstema ku kesê ku nehatine hilbijartin hukm li hilbijêran bikin em wî naxwazin. Ne li Başûrê Kurdistanê ne li Rojavayê Kurdistanê. Eger tu hatî hilbijartin tu li ser kursî rûniştî jî wekê şaredarî tu mecbûrî xizmetê bikî veya ji bo Bakurê Kurdistanê jî wisa ye ji bo Dem Partî jî wisa ye. Eger xizmetê nakî kesî zorê li te nekiriye biçe mala xwe ji xwe re zarokê xwe re bijî ama kursî xwe ji kesê kî dixwaze xizmetê bike ji wî re bihêle ji ehlê wî re kî hatiye hilbijartin yani hegerna meعنەیە hilbijartinê namîne ev siyaset janî çêka kê bedran ev siyaseta beعسiye yani karîgeriya bandora siyaseta beعز hêjî li ser me heye ji bo ku partiyê me Kurdan ne tenê Partiya Bakur partiyên hemî rojhilata navîn berê yani ev taybetmendiyekî başî dewleta Sûriyayê em gerek wê ji bîr nekin Sûriya berastî ji Hafiz Esed bavê Beşar Esed deriyê xwe ji bo hemî şoreşgerên rojhilata navîn vekiribû berê yani şoreşgerên rojhilata navîn be PKK be Yekêtî be PDK Barzanî be hemî aliyan yani tenê aliyên Îranê ne Kurdên Îranê ji bo ku tekiliyê bi Xumeyni ra pir xweş bû tenê Kurdên Îranê lê Kurdên dinê hemî li Sûriya ava xwarine xwe perwerdekirine xwe pêgeyandine xwe pirçekkirine û hatine lê gava ku vegeriyane parçeyên xwe adetekî partiyên beعسî bi xwe re anîne navxistina nav kadroyên xwe ew jî ew e ku kadir her tişt e muqeddes e êkako li kulturê partiyan de gerek kadir muqeddes nebe kadir xizmetkar e kadir desalatdar nîne kadir xizmetê dike da ku desalatek pê bigê ew desalat jî kemasiyê wî dibin nebin ecemiye neecemiye ew nabin behane ji bo ku kadir li pişt ve dewletekî sêber dewletekî veşartî çê bike li bin navê komisyonan de li pişt perdeya komisyonan heger tu rast dikey tu bi xwe were xwe hilbijêre eger millet dengê xwe dave temam tu bimeşîne heger ku tu naxwazî wê demê û tu çima komisyonekî kartonî û şiklî didey hilbijartin erebek têdaye Türkmenek têdaye pişt re jî desalatê wî nîne millet mecbûr dibe ji bo ku karekî xwe bike biçe cem hevalê kadir li Kerkûkê an jî desalatdarî yani desalatdarî hukm divê sedî sed di destê gel de be di destê kesê ku gel dengê xwe daye û hilbijardiye meعنەیە hilbijartinê ew e meعنەیە dîmokrasiyê jî ew e vêca ev çi sedemî çê dike binêre mesela min carekî ez carna tercümaniyê dikim ji bo penaberên ku li Sûriya jî tê nivêdirê min carekî erebek dît êdî min tercümanî jê rakir ku hatibû penaberiyê bike dawiyê da ew hemî faîlê xwe dosya xwe vekir û pişt re jî em bi hev re derketin derve me çayek bi hev re vexwar min dît ew got ez li bajêrek got navê wê bajêrê nabêjim ji bo ku ew nekevî beleyan serê wî nekevî beleyan got ji aliyê hevalên Kurd ve ez hatin pêşniyarkirin ku ez xwe hilbijêrim ez gelek spasiya wan dikim min qet texmîn nedikir ku Kurd wisa camêr bin bêjin li vê mihellê ereb hene tu gerek nûneriyê wan bî û
و دەنگ ڕۆژەواتکی هیوە بەسا ڕۆژ ئاوا بەێ دگۆلەور ئەس هاتم هەڵبژاردنژی لێگاوەک و کۆمیسیۆن چێبوو مەدی کەسێک و بڕیار دەدەن نەم ئێمن گۆ کی بوون کورد بوون بۆ نە کوردجی بوون ئێمن گۆ کی بوو بۆ وەڵا هەڤالێک کادرۆ بوو ئێمن گۆ هەڤالێک کادرۆ دەوێت کۆمیسیۆنێدا هەبوو بۆ نا تێدا نەبوو لە دەرڤە بوو و گۆ وسا لەمە کرد ئەم وسا فام بکەن و کورد حەقسزیە لەمە دکەن و پشترا من فام کرد ئەو نە حەقسزیەکی نەژاد پەرستیە ئەو حەقسزیە لە کوردانژی دکا کوردێن کو هاتنە هەڵبژاردنژی نەکارن بڕیار بن مەسەلە نە کورد و عەرەبە مەسەلە پەرگاڵ خراپ کولتورێکە گاواک و ئەم چوونە سووریایە مەلەور پەروەردەیە خۆدیتیە مە ئەو کولتورە پارتیا بەعز بەخۆرە ئانیە تێبیرا من گاواک و ئەم زارۆ بوون مەسەلەن شەڕ هەبوو شەڕی عێراق و ئیرانێ هەبوو جیرانێکی ما هەبوو پترۆل نەفت نەدانەوان ji بۆی زستانێ بشەوتینن باێ من چوو جەم بەنزینخانێ ji بووی و پترۆل لەژێ ڕابستینی گوتن ئەو حەقی خۆ گرتێ بەرمیلەکە ئەو دوو کەسن ئێمەژی گوت دوو کەسن بەرمیلێک تێرێ ناکە زستانێ بۆ نا ئەم نادەنوە ئێ باێ من مەجبورمە چوو جەم کادرێکی پارتیا بەعسی عراقی و حکمدار بوو وێدەمێ ئیدی گۆ پارتیە بەعس یعنی کادرێکی هەواڵێکی پارتیە کاغەدێک ژێرا کرد گۆوی کاغەدێ بخە ناو چاوێ مدیرێ بەنزینخانەیە بلا 3 بەرمیل پترۆلێ بدەوی وما ئەو کاغەد بەر مە 3 پترۆلێن بەرمیلێ ژێستان تەفام کرد یعنی ئەر لە عراقێژی هەبوو لە سووریایژی هەبوو لۆمە گەرەک کورد لە کەرکووکێ و تشتێک و تبیژی لێ تشتێک هەیە وەختی ڕەوشێن ئاوەرتە هەنە ڕەوشێن شەر هەنە بەلکی وان ڕۆژان ئەم دەدن ji بۆ خاtirê vê rewşa awerte ku hê statûna hatiye naskirin hê rûne niştiye pergal rûne niştiye rewşa şer heye ewlekarî lazim e belkî niha di vê rewşê de mirov dikare tolere bike lê wextê ku sîstem çêbû rûnişt tu cara em nikarin qebûl bikin ku kesên kekê bediran ew dibe adet ha yani ew dibe adet divê cî nebîne rast خو پێ دەگرن ئینسان خو پێ دەگرن یعنی ئەژی کادر بم پەروەردەیەکی منی وسا هەبە ئەس پێنا حەسیم ئەس دەبێژم ئەو کۆمیسیۆن و مۆمیسیۆن و ئەنجومەن و کەسێن هاتن هەڵبژانمە ئەو کینە ئەو نەزانن ئەو نەفامن تەجروبەیەوانین تەجروبێ من زێرترن کا ئەس بکەم ئەزوان ڤاڵا دەردەخەم یعنی ئەف مەسەلا ڕێڤەبریە ڕۆژاوای کوردستانێکێکی وە îdia dike ku li gorî paradigmaya Rêzdar Öcalan dimeşe. Em tev dizanin ku Rêzdar Öcalan di pirtûkên xwe yên wisa stûr da tişta esasî çi dibêje deverekî eger rêveberî di destê gel de nebe ew dever dîktatoriyal e ne aydê me ye li dijî me ye ew ne ame ye saziyekî eger têde hilbijartin demokrasî tune be hemî xebatkarê wî tevrê biryara nebin ew sazî neame ye saziya me divê hemî xebatkar têde xwedî biryar bin herema ku li nota xwe herî dawiye ya Öcalan da aynen wisa dibêje gerek biryar li jêr ve bêndayîn ji bo jorê biçin ne ji bo li jorê ji bo jêrê lê ev li xweşiya hinek kesan naçe li nav hemî partiyan da xweşiya hinek kesan naçe pêk nayne wextê di teoriyê de tu bibêjî em li gorî paradigmaya Öcalan tev digerin û di rastiyê de jî tu berova jî paradigma wî tevgerî vê derê müdaxele heye ew dûrtiya nexweş e ya bibêje em li gorî paradigma wê tev nagerin meşxwara pergalekî bi serê xwe çêkiriye ya wisa bawerîya me pê nîne bêje bawerîya me pê nîne tamam çû yani dikarî paradigmayekî xwe çê bikî wextê ku gel razî be xelk li pê te tê ama tu rabî paradigmayekî pêk bînî projeyekî pêk bînî ku eleqa wî bi projeya Öcalan tune be wê demê navî bi kar neyne navî bi kar neyne ew dibe îslamê siyasî îslamê siyasî jî bi navê Muhammed û Allah ku niha li hemberî êzîdiyan dişuxulînin aynî tiştî dikin yani kesî zorê li te nekiriye ku tu herî paradigmaya Öcalan pêk bînî ya tiştê ku tune ama wextê ku tu soz didî tu îdia dikî pêk tînî wê demê bekarmeyne بەکار ژیمەینە یعنی ئۆژەلان نەلایقی وەیە پشتی وەقا ساڵان خەبات و وەقا ساڵان حەبس و ئەشکەنجە مرۆڤ وی بەکار بینێ ئەز وی دەبێژن تەنێ
حقی کسی که تونه نه yani حقی کسی که تونه چونکی te وقتی ku ev kültür te nava cevakê de bicih kir wê demê sibê dusbe insanên suç dikin jî pir bi rehetî navî bikartînin weke pasaport derbas dibin. İnsanên her cure suçî de tu wê demê xwe dibin navî wî de vedişêrî. او مسئلەیەکی خۆش تەعامی بیرا من ئەو لە هەولێرێ جارێکی یعنی پشتی سەر هەڵدانا کوردان 91 فلان ئیدی خەڵک برچی بوو بێکاری هەبوو ئەمبارگویا ئابووریجی لەسەر هەموو عێراقی هەبوو وێ دەمێ کوڕکەک دەچێت دوکانێکی دزیە دکە خودی دوکانێ وی دبینێ دەبێژێ کوڕۆ تو چما دزیە دەکەی کوڕک دڕەفە دەچە سەر جادێ دەبێژێ بژی کوردستان بژی کوردستان بژی کوردستان elbet yani merov vakti piroziyên mirovan zêde bin merovan piroziyê xweş bo herê suçî bikartîne. Baş e hîva em derbasê Şengalê bibin. Divan du rojên dawiyê de pir behsa Şengalê hate kirin. Êzidî kampan diterekînin ber bê Şengalê vetên ev tiştekî xweş e jî alîkî ve xweş e lêberê Şengalê çima jinişka ve xwe dibin tehdîtê te dibînin hîva. خۆسکە شنگالی هەمی ڤەگەریابان جێخۆ وارێخۆ و لەورخوا بەڕێوە بربیانە مەترسی سەروان نەوان نەمابیا لێ مەسەلە ئەو نینە مەسەلەیەکی جوداتر هەیە تێبیرا من گاڤک و سەدام ژنوڤە هاتبوو خستن 2003-2004 ئێدی ئێزیدیان دگوت بەریا هەر تشتی ئەم کوردن لێ بەریا هەر تشتی ئەم ئێزیدینە پر کەس تۆلێرانسیۆنێوان نەبوو ژوانڕە من پر جارنا دگۆتە ڤان هەڤاڵانە یا پەدێکێ دەبە یا یەکێتیە دەبێ یا من گۆ کاکۆ دەرژێ بەردن حەقێوانە کو بێژن ئەم بەریا هەر تشتی ئێزیدینە ji بۆی کو ئێزیدی لەسەر ناسنامەیە کوردبوونێ نەهاتنە کوشتن لەسەر ناسنامەیە ئۆلی و ئێزیدبوونە خۆ هاتنە کوشتن و قاسی فەرمان لە سەرڤانە ji بۆی وێ هاتنە داین گەرەک مرۆڤ فام بکە کو ئێزیدیەک ببێژە بەریا هەر کەسی ئەس ئێزیدیمە یعنی لە ناڤە جڤاتە مسلمانên سنی یا کووردا بەڕاستی گەلک زوڵم لەسەروان هاتیەکردن یعنی بە تایبەتیژی مەزهەبە شافعی کو ئەمپرانی کورد شافعینە گەلک جارنا دەبێ ئەو مەزهەبێکی پڕ بە بەڵایە یعنی ژخوا بۆش یعنی ڤاڵانینە کو پرانی مسلمان لە سەدی حەشت بوونە حەنەفی ji بۆی کو حەنەفی vekiriye ji بۆی تەفسیرên cuda tu dikarî li gorî berjewendiya xwe li gorî berjewendiya milletê xwe civatê xwe tu dikarî tefsîrekî bikî dibe ku ew tefsîr hinek car xirab be xirab li ser me bê mesela mîna tefsîrên ew teşkîlatê dînî ya Türkan dikin herna roj ava hesîran meynin hemiyan bikujin mesela tiştên wisa dikin lê ez dixwazim tiştekî din ê bêjim mezheba ku Kurdên Sunî helbijardiya mezheba Şafîî mezheba herî tund li nava İslamda û mezhebeke tenê li têkistên Qur'an dinirê yê erebî tu gerek erebî pir baş fam bikey û ji wê têkistê fam bikey û ew têkist jî gerek li gorî xwe bêpêk anîn yek heger li têkist danebû gerek tu li kiryarên xelîfeyan binêrî li Medîne yani mesela Hazreti Muhammed dibêjin Ayşe aniye gava ku 9 salî bû an jî 7 salî bû wê demê helal e ku Kurdek biçe keçikekî 7 salî 9 salî ji xwe re bîne Hazreti Muhammed weka jin ayne an jî filan xelîfe weka jin ayne li Medîne gerek em jî musulman dikarin weka jinan bînin Hazreti filan kes jina xwe kuştiye gerek em jî dikarin leser vê sîfetê filan sîfetê jinê xwe ev mezhebekî pir metirsîdar e û wisa dika Kurd bibin her tişt lê nebin Kurd musulmanê Kurd bibin her tişt lê nebin musulmanekî ku bêhna Kurdatiyan yani Kurdbûnê jêbê û êzîdî çend salin êzîdiyên Kurd li bin hukmê vê musulmanê Sunne da ez bi xwe jî musulmanekî Sunnî me Şafîî me jî lê gerek em heqî bibêjin û ez ne dijî dînim jî berastî ez henekê xwe bewane dikim bi navê layîkîzm û sîkûlerîzmê dijminayetî îslaman dikin an jî dijminayetî ereban dikin ez wî nabêjim ez dibêjim
مەذهەبە ما کوردان هەڵبژاردیە مەذهەبێکی هەری توندە و ڤەکرینینە ji بۆی شڕۆڤێن جوودا ڤەکرینینە ji بۆی ڕەخنێ لە مەذهەبێن دندا حتا حەدێکی بە تایبەتیژی حەنەفی پێشەڤایەکی ئاینی دکاری ریفۆرمێ تێدا چێ بکە دووەرە سەر مەسەلە ئێزدیە هێدی ئەس دەبێژم ئێزیدیên ku bin destê vê mezhebêdan li Kurdistanê berastî pir rezîl bûne ji paşayê kore bigire heta meseleya dema ku Daişê ku me nekarîbû bi 20,000 pêşmergeyên Kurdê musulman em 10 fîşekan biteqînin heger her pêşmergeyekî yek fîşek teqandiba weqasî însan nedihatin kuştin weqasî însan nedihatin ravandin her pêşmergeyekî yek gulle teqandiba bi hewayî wenaba tenê bes bû me nekir ka em wê meseleyê berdin 2024 têbîra min êzidiyan digot em êzîdîne em Kurdin lê em êzîdîne yani dixwastin tiştekî bibêjin kako me naz bikin sîfetê me naz bikin me qebûl bikin wek xwe lê me wane qebûl nekin çi bû carekî min dît dû caran li ser yekî dû kamyon hatin tijî TNT li nava Şengalê de teqiyan carekî 205 êzîdî kuştin carekî 184 kuştin êzîdî kuştin êzîdî rabûn destê xwe rakirin gotin babo hûn çi dixwazin em ewin dîtin ku mecbûr dibin ew xwe teslîmî hikûmeta Herêmê Kurdistanê bikin ez bawerim tê famkirin ez çi dibêjim lê hikûmeta Herêmê Kurdistanê çi kir êzîdî tenê bekar anîn ji bo ku li Mûslê bikaribin dengan bînin biçin meclîsa Mûslê ji bo ku li rêka êzîdiyan hefteş kursî de anîn diçûn Mûslê çima Mûsil wisa ye li Mûslê eşîretên Kurd ên ku hene hemî dijminê Barzaniyan in pirsgirêkê wan û dijminatiyê wanî xwînê ye yek ji wan ji eşîreta herî mezin Zêbarî ne yani tu dizanî li dema ku şorişa Iraqê 1958 çêdibe Ebdulkerîm Qasim tê ser desthilatdariya hikûmetê paşayî dirofînê lê Ebdulkerîm Qasim bixwe li Kurdistanê polîs bûye esker bûye bibûrîne û baş çaweş bûye çaweş baş ye baş çaweş ye ez nizanim tiştekî wisa bûye û pir hez ji Kurdan kiriye wê demê mektûbekî ji bo konsolosa Rûsya dişîne dibe kesekî Kurd heye însanekî pir baş e navê wî Mela Mustefa ye li serdema Komara Kurdistanê reviyaye hatiye Sîbîriyayê li nav berfê Wedîna ye em wê kesê dixwazin ew kes bila vegere Iraqê Iraqekî nû ye Komara Iraqê çêbûye ew Iraq ya Kurdan e û ya Ereban e jî Mela Mustefa tîne Kurdistanê 2 milyon Kurdan jî bi traktoran wê demê traktor hebûne bi traktoran sala pencî û nehê tîne Bexdayê 2 milyon Kurd û pêşwajiye li Mela Mustefa bikin qedr û qîmetekê dide ew dibe mafê Kurdan em ê li destûr bicê bikin baregehekî mezin ji wî re çê dike û Mela Mustefa dikin serokê pedekê ji xwe Mela Mustefa ne serokê pedekê ye yani Hemza Abdullah serokê pedekê ye û di wê demê de çi dibe serok eşîretê Zêbariyan Mehmûd Zêbarî li Mûslê tê kuştin lê dinerin kî kuştiye 7 kes ez bawerim 7 kesin heta 15 kesan tên girtin û ew jî hemî derdorê Mela Mustefa ne li ser dijminatiya xwînêberê ji bo ku jina Mela Mustefa dayika Kak Mesûd bixwe Zêbarî ye xuşka Mehmûd Zêbarî ye Barzaniyan ew revandine dibe şerê eşîretî û dema ku dibe şerê eşîretî Barzanî diçin çekê Kurdayetiyê digirin dest û Zêbarî tiştek destê wan da namîne dibin Qurucî diçin Mûslê direvin diçin Mûslê wê demê tên Mehmûd Zêbarî dikuşin gava ku Mehmûd Zêbarî dikuşin êdî ew çê dibe şer û dijmindarî çê dibe û li ser vê yekê jî nakokî dikeve navbera Ebdulkerîm Qasim û Mela Mustefa Barzanî heta ku Mela Mustefa Barzanî hereketek çêkir nav lêkirin şorişa Eylûl em wê meselê qepat bikin yani di wê demê de eşîretên herkî Zêbarî û Rêkanî û ên ku dijminatiya wan bi Mela Barzanî re hebûye ji bo ku Mela Barzanî jî çekê Kurdayetî berdewam li hemberî wan bekar anîne ew mecbûr mane biçin Mûslê bibin Qurucî eşîretê xwe hemî bir nekin hêjmarekî mezin van hene û wane bi pedekê re qet nekarin li hevdû bikin heta îro jî pedeke çi kir
يعني تبيجي قد احتياج بيوستي تنبيه كو پدکه یانجی مالا بارزانی لهمبر عراقی شهر بکن بيوستي كيوسا چنبيه قد بيوستي كيوسا جنبيه او مسألة او بو فيجا پشتين 2003 گاوە کوڕژێمە سەددام کرد هەڵبژاردن دەرکەتن پێش پەدێکە دەخواست لە مووسلێژی وەکی کەرکووکێ پۆستێوی هەبن چاوە پۆستان بینێ مەجبور بوو ئەوێ ئێزیدیان بەکاربین دەنگی ئێزیدیان شخۆرە قازانج کە ئێزیدی بەوی ڕەنگی شخۆرە قازانجکردن حتا شەڕی داعش دەما شەڕی داعشێ ئیدی بەوی ڕەنگی چێ بوو نەهاژی لە ڕێکا شەشە و داخوێنیەکی بێسەر و بەردانە بەبێسەر و بەردانە و لە ڕێکە ئیسلامێن سیاسی و مەلەیە مزگەفتان و جامیان داخوێنیان دەدەن نە لە دژی شەش و لە دژی هەمی ئێزیدیان کافر دەکەن مەلعون دەکەن وانە تەهدید دەکەن بە جینۆسایدێکی دەنێ ئێزیدی دەڕەڤن ڤەدگەڕن شەنگالێژە ترسێ جینۆسایدێ ئەو ڤەدگەڕێن یعنی ئەس دەخوازم ببێژم سیناریوەیە پشتی 2003-2004 ئیڕۆ بەدەستێ مەلەیە مزگەفتان و بەدەستی شەشەیان تێدووبارەکردن ئەز ڕەجایژ هەمی مسلمانان دەکەم ئەز ڕەجایژ هەمی ئێزیدیان دەکەم ژوێ ئۆینێ فام بکەن مەسەلەیە ئۆین و تەهلیکەیە ئۆینێ چییە یعنی گاڤەکو مرۆڤ مەزهەبی بێ گاڤەکو مرۆڤ قەومی بێ و چیار نەبێ وسا تێسەریوی هەڵبیتی هیوە هەرکەس دەزانێت دنەوە عەرەبان دە ترکان دە لە ڕۆژات دەناوین بمليونان انسان حقارت لحضرت محمد دكن تو بروبلمك يوساتونه كاز نابجا فلان كاز عربه وحقارت لمحمد كريه وچما اما وقتی کو مسئله به ازدی شخصیتی که ازدی وقتی کو حقارت کربشی او تنوی گرید ده علاقه بویه شخصیه حقارت جی نکریه او بحث مسلمان تند کریه مسلمان تند ولو کی کربه يعني مثلا حقيقي يعني تتكلي من بس شورانينا از ششو به انسانه که تبلیغ هفجی دزانه يعني ششو حقارت لکی نکریه کی وقتی کو داعش هات شنگاله تماما حقارت لپدکی کر مالا بارزانی کر وان بخاین لپککی پسرا لپککی حتی چو جم پدکی اریش پککی کر اریش گریلا کر يعني ارشي هر كسيت كي انسان كي بلكي نلسر هالشي خويا يعني تلسر ناوي تو چما تمام قومي ازديش خرد كي هدف وكي دجمن اسلامي نشان ددي نا عيني سيناريو مثلا عيني سيناريو 2004 دخوازن جاردن فتنه كي چه بكن داكو ازيديان ديسا بكشين جمخو قازانج بكن كاكو ازيدي برخي كسينينا كنجي تخواز توي تير بكي نانو جه بديوي زگيوي مزن بكي وبكو كنجي جي تخواز بشيني جم قصاب وسريوي شي بكي يعني او حقيقة سنينة يعني تلي بله هيوا سوداني فرمان دايا كو زيفيان بدن كردن ازيدي سروك وزير عراقي محمد شيا سوداني فرمان دا اوفيسان دا كو زيفيان بدن كارمندن كرد ين ازيدي اوفیسا سروک وزیر عراقی پنجوه مهج وزارتین پلاندانین دارایی آواکرن بجیرکرن جبانقا ناوندی جپارزیا نینووای را نویسه کی شاندیه جوان خواستیه زوی کردی خانیان بدن کارمنده کرد ین ازیدی کارمنده جپیکاتین دن تشتکی دیجی خواستیه بجه امان بلا او یک نبه سدم گوهرینا دموگرافیه یعنی نه کردان ازدیان جوی در بخن نه جی عربا بموی در بجی بکن یعنی دموگرافی هرمه نه گوهرینن ده نویسی ده جو اوفیسین پلاندانی نهاتیه خواستن لسر پروژه بخبتن دما زویتین بلاف کرن دوی دموگرافی هرمان نه گوهره پیکاتین لهرمه وارم پرستن وکی دن چه بیجه ازدی جزوی و کردی خانیان دوی گرک سودی وار بگیرن سروک وزیر عراقی افبریاج بو سالوگر دهان یا کنکوژی شنگالی درخستیه راستش نیبا بریارێکی وسا دەبک و ڕاز بێژ بۆیکو چەند ڕۆژن دەناوە پەرلەمانێدا پێشنیارێکی وسا بەریانە هات بوو کرنگەرێک بوو لەوان ڕۆژانەدا گوت و بێژ لەسەر هاتباکردن بەڕاستی ئیرۆ من نەکاری بوو بشۆپینن من ئیرۆ نەشۆپان دەبک و بریارێکی وسا ڕاز بە یعنی تشتێکی وسا دەبک و هەبە و مەخابن ئەم کورد و قاسی کەتنە ناوخۆ و ناکۆکیان خۆ کیژان ژما ئێزیدیان بەرڤە ئالیە خۆ دکشینێ و دژی ئالیێدنێ بەکارتینە لێ عەرەب
عربên mirovlêd nêrê Erebên Iraqê ji me zêdetir hêdî li êzîdiyan xwedî derdikevin û ew jî tiştekî xirab e yanî wisa dike ku tepkî li cem êzîdiyan çêbibe li hemberî Kurdan yanî berastî jî Niha ew êzîdiyên ku bi salan bûn li kampên Duhok û deverên cuda diman di van rojên dawiyê de rev bi rev berê xwe didin Şengalê tên ser cî û warê xwe ser malê xwe yê berê eger malê wan mabe ez wî nizanim ama tişta baş heye em ji herêmê xeber digirin ku rêveberiya Şengalê bi taybetî xwedî li wan derdikeve wan pêşwazî dike dibe mal cîh dide wan ew tiştekî baş e eger sîstem bi vî şeklî berdewam bike ser de jî eger bikarbin keç û xortê wan bigirin nava xwe di rêveberiyê de bidin bi cihkirin û kar xebat maaş bidin wan ev gelek baş dibe hêvî dide kesên din ên deverên dinên cîhanê jî vegerin Şengalê ama tabii ki têr nake li Şengalê hilberîn lazim e fabrîqe lazim e ji bo ku însan îdare xwe bikin têde xebat aktivîte lazim e yani ew jî lazim e û nakokiya pedekê û pekekê jî gerek berastî çareyek ji revê dîtin yanî berastî jî gerek ew nakokî bedawî were diyalog tune Şengaliyan li ser hesabê Şengaliyan êdî berastî gerek wê nakokiyê xwe ew nekin yanî mezin nekin ji berî vê em dibêjin deriyê diyalogê daîma bihêlin wextê hûn li dijî hev gotinê xirab dibêjin hev û du bi xayintiyê sûcdar dikin jî ya hin rewşenbîrê xwe nexin navê çend rewşenbîra bihêlin dibe ku lizim bike pêşerojê de ji bo navbênkariyê ama çi dikin her du alî jî zorê li hemî rojnamevanan û hunermendan û rewşenbîran dikin herkes were aliyê wan û êriş bikin hev çend camêran canikan bihêlin bihêlin ji bo navbênkariyê hîwa em me basa Rojavayê Kurdistanê nekir wext jî pir zû derbas bû saeta me jî tijî bû eger çend gotinê te hebin derbarê vê mesela Dêrezorê de şam hew dide çi bike du sê cumleya bêje em hema bigirin em zêde dirêj nekin wala meseleya Dêrezorê tenê wek meseleyekî dijî Kurdan jî gerek nedîtin li mêdiyayên de min ew dît ku pir tê zehkirin yanî wekî ku bêjî karê Şamê û Tehranê û Mosko û Enqerê û nizanim Emerîkayê û kîvkî nîne tenê li dijî Kurdan e ew mesele sedî sed jî ne wisa ye yanî dibe ku sedî çil wisa bi sedî pêncî wisa yani tu çawa dikarî tu çawa dibînî mesela çarsit şervanên defa û wetan dibêjin tên yan jî hêzên Şamê çarsit însan ev hefteyekî ye bê rawestan êrişê ser Dêrezorê dikin ev armanca wan ne hilweşandina hergalê de armanca wan ne tenê hilweşandina ji xwe yanî ew Erebên Dêrezorê berê de rast e Erebên Seddamî ne yanî ne Erebên alîgirê Sûriyeyê ne berê de jî şerê Iraq û Îranê de alîgirê Seddam bûne wan e li şerê Iraq û Îranê de bi qasî ku ew hewmilatiyê Sûrî ne Erebin lê alîgirê Seddam bûn dijî Esed bûn û heta van salên dumayê de jî yanî gava ku Kurd yanî hêzên Sûriyeyê Demokratîk neçûbûn Dêrezorê mesela gava ku tu bi wan re diaxivî gazincekî wan hebû tenê digotin li şerê Iraq û Îranê de çima Kurdan alîgirê Seddam nekiriye ême digo kako Kurd Seddam kîmyayî çekê kîmyayî li hemberî Kurdan bikare çi alîkariya Seddam bikin yanî ew çi ew na digo gerek wa alîkariya Seddam kiriba yanî ew mesele heye meseleyekî wisa heye lê meseleyekî dinê sereke ew e yanî Îran û Sûriya û Rûsya hemî tiştê xwe fîda dikin di vê demê de da ku herçi nebe hêzên Emerîka li Dêrezorê derxin bi taybetî jî li ser boriyên petrolê ji bo ku di warê aborî de Sûriya perêşan e bi taybetî jî aboriya petrolê de yanî petrola Sûriyeyê li sedî heştê û pênc li wê herêmê de ye li herêma ku Rimelan û li Dêrezorê de ye herkes dizane yani li cêndinê pir kêm e û têrê Sûriyeyê jî nake loma mesele ew e dixwazin di wê demê de tiştekî wisa bikin ku di sêbera şerê Ukrayna şerê Xezê de bikaribin Emerîkyan tengav bikin û Erebên Dêrezorê li hemberî wan bikarbînin
وانە ژور دەرخەن لێ ئەو پیلانێکی بەریاک و لەدایک بەبێ مریە یعنی هەرکەس زانێ عەرەب بێن سووریایە بەگشتی لە دەستی سعودیادانە لە دەستی سعودیادانە گۆداری سعودیا دەکەن پەرەژ سعودیا وەردەگرن gelek عشیرەت جوانە مرۆڤ نەکارێ بێژە یعنی ڕاستە فەردێن عەرەبان لە ڕۆژئاوا گرێدانێکی وان و سۆزێکی وان ji bo سیستەما خۆسەریە دیموکراتیکیە لێ ji bo عشیرەتان هێژی بە گومانم دەڤیواریدا ji bo ku عشیرەت بەرژەوەندیا خۆ لە بن دەسەڵاتداریە شێخدایە شێخژی لە بەرژەوەندیە دنەرێ لێ دەvê حتا ئیرۆژی سعودیا ئەو باڵانس ڕاگرتیە و سعودیا ناخوازە تورکیا و ئیران لەوێ دەرێ سەدی سەد باڵا دەست بن پرزگرێکاوانجی ئەوە سعودیا هەر تشتی دکا ji bo ku بە شامێڕە یعنی ئابلۆقەیە ئابووری ئەمبارگۆ لەسەر شامێ ڕاببە بە شەرتێکی دەستی ئیرانێ دەواری عەسکەریدا لەناو سووریایدا نەمینێ و گاواک و دەستی ئیرانێژی نەما تورکیا وێ ڤاڵاتیە تژینەکە یعنی لۆماژی ئەو پیلانێکی ڤاڵایە لێ وەک من گوت گوشارەکە تەکتیکاک و ئیران بەرێ لە سەردەما جۆرج بۆشایە دووەمیندا لە عراقی کرد لە هەمبەری ئەمریکیان و ئەمریکی ناچارکردن عراقی ڤاڵا بکەن دەخوازن عینی تەکتیکی بکەن لە ڕێکە عەشیرەتان و لە ڕێکە عەرەبان دەخوازن ئەمریکیان لەوێ هەرێمێ دەرخن لێ دێرە زور و عەشیرەتێن ڕۆژئاوا پێکهاتەیە عەرەبی لە سووریایە هەمی لە دەستێ ئیران و سووریا و تورکیای دانینە لە دەستێ سعودیەدانە هیوا فۆزا یوسف ئاخفیە بە دوو گوتن ez باس bikim Kongreya pêncan ya tevgera civaka demokratîk tev demê hebû li Hesekê ji desteya serokatiya PYD Foza Yusuf Axifiye ka çi dibêje rojhilata navîn navenda şerê cîhanê ye hêzên li dor me naxwazin projeya me bi serkeve bi dêre zorê hikûmeta Şamê dixwaze Sûriye vegerîne beriya 2011 li gorî Foza Yusuf êriş wê ne yên dawîn bin ne jî ewil bin domand şora Şamê hîna negîştiye armanca xwe gef elbet li ser me hene mezinin jî Tirkiye Sûriye bi beşdargeh hêzên herêmî û navnetewî dixwazin destkeftiyên me qezencên me gelên herêmê Bakur Rojhilatê Sûriye têk bibin bo me diyalogên navxweyî rêya yekane ya çareserkirina alozîya Sûriyê ye gelên herêma Bakur Rojhilatê Sûriye we bi hêzên xwe yên eskerî êrişan bê bersev nehêlin wê nehêlin rewş vegere beriya sala 2011 yani beriya dema Asya berê Foza Yusuf bang li hikûmeta Şamê jî kir dibêje çi divê hikûmeta Şamê dev ji rêbazên eskerî berde gelên herêmê ji diyalogan re vekiriye çareserî di destê gelê Sûriyê de ye muxatab divê gel be li derve jî muxatab neyê gerin yani civînên Cenev Astana deverên din ne çareseriye konferansê xwe li nava Sûriye bi gerra çêbikin dibêje rêvebira PYD baş e hîva me jî gelekî dirêj kir ez eger gotinê te dawî hebin ez te bigirim ez pirkê Slavres ji bo we ji bo temaşevanan spas ji bo mîvendariya te gelek spas mala te ava rojên pêş me de em ê cardim bi hewra bin hîva gelek spas باش هەڤانۆن هەیەم بە هەورانەکە ez li we binêrim peyamê we çi ne ka hûn çi dibêjin ez nahatim cem we me hîva xweşnav jî şand mala wî ava şîrovî wî gelekî kûr bûn tu jî bûn cara berî jî gelekî hate hezkirin hat ecebandin zanîna wî li ser dîrokê heye hem li ser rewşa îro siyaseta îro ji ber vê yekê dikare sentez çêbike bi heva girê bide niha ez hinek helê we pirsim ka pirsê we çi ne tiştekî din jî hebû min dixwest ez bi wara par vekim berî ku ez helê we bipirsim binêrin em biçin ku derê em çûn her derê hevgirtina rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê hebû konferansa xwe li darxistin çaremîn konferansa hevgirtina rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê li bajarê Bochumê li Almanya hate li darxistin piraniye wa nivîskarî gelek rewşenbîr hunermendên ji Rojavayê Kurdistanê li gelek bajarên Ewropayê de jî li wê derê kom bûn pirsgirêkiyê nava xwe nîqaş kirin ew mixwest ez bi wara parve bikin gelek fotoğraf hene belkî ez sivê dest pê nîşanê we bidim ama ew ne acile ji ber ku îro me saeta xwe tijî kiriye hûn jî westiyane lê belê hevalê me çi dipirsin
شیوا پرسێکی تێ هەبوو کە ez bersiva te bidim û hinek heval merex dikin ka di Dem TV de çima bername çênakim ka ez pirsa hevala me bînim bibînim. Welhasil ya meselekî pir nemîhîm e, ez spas dikim ji hevalê Adem Karaçoban re. Em bi hev re xebitîn demekî. Dem TV de niha ew bername Tirkî çê dike. Êmî jî ez Tirkî yani nekarê min e, ez bernameyên kurmancî tercih dikim. Ji ber vê yekî bar dikim qanala wî esasî êdî problem tê de hiç yet nizanim ama tercih kir ku Dem TV bi Tirkî bikarbîne û me jî rêz hurmet nîşan da. Me got çawa dixwazî wisa bike. û me jî got baş e, me jî tercîha xwe kir ku em qanala xwe ya Kurdî li vê derê li ser YouTube'a bedran derê bidomînin. Ev tercihekî ye. Min û hevalê Adem me bi hev re li hev kir, me wisa qirar da. Yani qirara me her duya ye, navbera me baş e, em hevalê hevê salan e, ji grûpê ve jî em ê bi hev re bernameyên hevbeş çê bikin. Yani wisa ya rastî ji bo me ha em li derekî din li Dem TV xebitîne hal vê derê xebitîne ji bo me pir fex nake. Yani ji bo min bi xwe fex nake. Ê min ya muhîm ew e ku ez rê û rêbazekê bibînim û xwe bigînim we. Yani navî wî û marqa wî pir nemîhîm e. Yani navê vê derê bedran derê sibê dikarim biguherînim jî bikim Dere TV, Bedran TV fex nake yani. Ya ji bo me ya esas ew e ku vê derê tiştê ku em parvê dikin bu ara. Kanalên YouTube'ê bi vî şiklî ne. Yani pir nemîhîm e. Pir got nedin wan tiştana. A muhîm dostanî ye, hevaltî ye. Ême rojnamegerên Kurd divê em di nava xwe de bikaribin dostanî û hevaltiya xwe çê bikin bidomînin. Divê em bikaribin piştgirî bidin hevû du. Em hêjmara me ji xwe kêm e. Em divê mecbûrin ji hev hez bikin û agahiyên xwe bi hev re parvê bikin. Em hevalê hevin. Ez wisa dixwazim niyeta min ev e. İnsanê ku bixwaze bi me re bibe dost, ji xwe dibe dost. Vê dünyayê de dijminê min ji xwe pir derdora min, dijminê min tune ne, min çê nekiriye. Çünkü kesê ku ji min nefret bike tune ye. Çünkü ez ji kesî nefret nakim. Ama weke dewlet, weke rejîm, weke sistem elbet ez dijberê wan me li hember wan tê dikoşim ev meselekê din e. Ama di nava Kurdan de dijminê min tune ne. Ez wisa dizanim. û mirov çi bajo wî diçîne. Ez hezkirinê dajom, rêz û hurmet dajom, ez wî diçînim. Ez wisa bawer dikim. Mala we ava mesaheta xwe jî derbas kiriye, bêhêviya rojên xweş, azad, çi dikim bikim bila bedew be. Silav.